Amateka y'intambara saya none kuko ibyo tubona uyu munsi bifite umuzi nibura mu myaka 1010 mbere y'ivuka rya Yezu cyangwa se Yesu. Gusa nubwo inyandiko nyinshi ku mateka y'intambara zihurira ku kuba muri iyi myaka ingabo zararwanaga, ikindi zihuriraho nuko imirwano yabagaho icyo gihe bigoye kuyibonera ibimenyetso bifatika byanagenderwaho bishyirwa mu nyandiko. Imbuga zirimo urwitwa How Stuff Works na Early Dynastic Period zigaragaza ko mu mwaka 2700 mbere y'ivuka ry'umukiza aribwo intambara yeruye kandi yanateguwe yarwanywe hagati y'icyahoze ari The Samarian City States of Kish Eneme Balagesi akaba yarahanganye n'ubwami bwa Elam. Iyi ntambara yabereye mu cyari Mesopotamia ubu akaba ari mu bice bya Iran na Iraq kuri ubu. Gusa nubwo nahereye ku muzi n'umuhamuro w'intambara za Iraq na Iran, ndabizi ko ushobora kuba warumvise abaganira ariko atari nabi, cyangwa se nawe ukaba rimwe warigeze uganira rimwe se unatebya ku byo kuba Abayisiraheli bararwanishije amabuye bagatsinda intambara zitandukanye z'amasasu bagende ku kuba Goliath yarishwe na Dawidi akoresheje ibuye n'umuhumetso. Ibyo bigeze kuri iyi nkuru yabo yibaratebya cyangwa se afite ikindi agamije, asoza yibaza ngo ese iyo ririya buye ritamufata mu gahanga byari kugenda bite ku nkota ya mujya abiri Goliath yari afite. Igisubizo benshi bahurizaho nuko Abafilisitiya bagombaga kurimbura umuryango wa Isiraheli, gusa siko byagenze maze inyoko umuntu ikomeza gusugira. Abenshi uvuze igihugu cya Argentine humvikana imbaraga zidasanzwe z'abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo nyakwigendera Diego Armando Maradona n'umukwe we Sergio Kun Aguero, utanasize kandi kizigenza Lionel Messi. Aba babaye ibikomerezwa mu mupira w'amaguru hagendewe ku duhigo dutandukanye n'imidende batwaye. Uretse ibi kandi ni n'abantu bagira imyemerere ikomeye cyane y'idini Gatolika, kugeza aho ushobora no kuhasanga bahejeje inguni mu by'imyemerere ariko atari yayindi ya bya byihebe wumva mu makuru. Ikimenyetso kibihamya nuko Papa wa Kiliziya Gatolika ku isi cy'uyu gihe ari umunya-Argentine, Papa Francis. Ariko uretse ibi by'abazwi n'imbaga nyamwinshi muri rusange, aba barwanye n'Abongereza intambara mwibanga nka rimwe rya Muvara ryaririmbwe na Diplomate Fasasi ariko batsindwa uruhenu. Biza kujya ku karubanda ubwo bamwe babyinaga intsinzi abandi bamanitse amaboko. Uramutse ubaza umwaka ku wundi imyaka 43 irashize kuva mu mwaka wa 1942 intambara yiswe Falklands War mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se Guerra de Malvinas mu rurimi rw'icyesipanyolo irwanywe na Argentine ndetse n'ubwami bw'Ubwongereza. Yiswe Falklands cyangwa se Guerra de Malvinas kubera ko n'ubundi yarwaniwe mu birwa kandi icyo barwaniraga ari ukubohoza ibirwa bya Falklands. Mbere gato yuko twinjira mu by'intambara nyirizina, ndabanza nkubwire ku birwa bya Falkland cyangwa se Islas Malvinas. Ni ibirwa biherereye mu cyitwa South Atlantic Archipelago. Birumvikana ko ibi biherereye mu majyepfo y'inyanja ya Atlantic. Ibi bigera ku birwa 780, ariko hakaba bibiri by'ingenzi muri byo. Ibyo akaba nabyo bihatse ibindi kugeza ku rwego rw'uko wavuga ko kimwe ari umutima ikindi kikaba ibihaha bya Falklands. Ibyo ni Falklands y'Uburasirazuba na Falklands y'Uburengerazuba. Mu Burengerazuba kandi niho dusanga umurwa mukuru wa Falkland witwa Stanley. Iyi ntambara natangiye nkubwira ko yabaye mu ibanga rikomeye hagati y'abayirwanaga. Ni intambara yahuriyemo igihugu cya Argentine n'ibirwa bibiri byagenzurwaga n'ubwami bw'Ubwongereza ari byo Georgia y'Amajyepfo ndetse n'ibirwa bya Sandwich y'Amajyepfo ahagana mu majyepfo y'inyanja ya Atlantic. Iyi ntambara yatangiye kuwa 2 Mata umwaka 1942 ubwo Argentine yinjiraga mu birwa bya Falklands ndetse ikanabyigarurira. Nyuma y'iminsi 3 yonyine kuwa 5 Mata leta y'ubwami bw'Ubwongereza yabonye ko Argentine ishobora kwigarurira ibice byayo burundu byari muri koloni zayo, maze uwari minisitiri w'intebe w'ubwami bw'Ubwongereza icyo gihe Margaret Thatcher agira uruhare rwo kohereza itsinda ry'ingabo rikabuhariwe mu kurwanira mu mazi no mu kirere bagaba ibitero simusiga ku ngabo za Argentine. Usanga ibirwa mbere yuko biteza imidugararo hagati ya Argentine n'ubwami bw'Ubwongereza byarabanje gushyamiranya Abongereza na Espanye. Binyuze mu nzira ya diplomasi umwaka wa 1771 Espanye yaje kwemera guharira ubwami bw'Ubwongereza bukomeza kubigenzura, birangiza kugenzurwa bya baringa Espanye yakoraga. Ibi ntibyagombaga gushimisha abanya-Argentine kuko ubwibirwa byari mu maboko y'abanya-Espanye nk'igihugu cyabakoroneje bari bafite uburenganzira bwo kugenzura ibihakorerwa kugera nibura ku kigero cya 95, maze Abongereza bamaze gufata ubutaka babimana rimwe munsi ya zero. Intimba n'agahinda abanya-Argentine badafite icyo bahinduraho byakomeje kubashengura, biza no kuvamo inzika yatangiye mu mwaka wa 1771 igeza mu mwaka wa 1810. Bakora igisa n'imyigaragambyo yamagana Abongereza muri Falklands.
bati ubu butaka twaburazwe na Esipanye. Ubwami bw'Ubwongereza mu cyo bise kwikuraho induru n'urusaku rwa Argentine mu mwaka w'1833, nyuma y'imyaka 23 Argentine ikoze igisa n'imyigaragambyo, bayihaye igisa n'agahenge irisanzura, ariko byari byanyarureshwa kuko bitigeze biramba. Ibi byarakomeje bigera mu mwaka w'1976, maze abanya-Argentine binjira mu majyepfo ya Sandwich bagenzura nta ruhushya rw'ubwami bw'Ubwongereza, kugeza ubwo abongereza bongeye kwegura umutwe bisanga Argentine iri bugufi kuhashinga imizi. Mu mwaka w'1981 bayirukana nabi, igenda isiketa ibirenge ariko iragenda. Mu mwaka w'1982 nakubwiye ko intambara nyirizina aribwo yatangiye, inahabwa izina rya Falklands War. Nanakubwiye ko kandi Margaret Thatcher wari minisitiri w'intebe w'ubwami bw'Ubwongereza ari umwe mu bagize uruhare mu kohereza ingabo ku rugamba. Aho yari mu biro bye yaje kwakira inkuru yamnyuze umutima we, iyo nta yindi itari yuko Argentine yamanitse amaboko ikemera ko itsinzwe urugamba. Argentine yemeye kuva ku izima burundu ku wa 14 Kamena mu mwaka w'1982, irekura ibyo birwa bisubira mu maboko y'ubwami bw'Ubwongereza. Iyi ntambara yamaze ibyumweru 10 bihwanye n'iminsi 74 yonyine, yaguyemo ingabo zisaga 900, utabariyemo magana y'ingabo zakomerekeye ku rugamba. Ubwongereza bwashakaga kubohoza ibice byabwo, bwatakaje ingabo 255, mu gihe Argentine yari yayishoje yo yatakaje ingabo 649. Bamwe mu barokotse iyi ntambara iyo bari by'uru rugamba ntibatinya kuvuga ko barenganyijwe. Ibyimvo by'izi ngabo Argentine ifata nk'intwari birakumvisha ko Argentine ijya gushoza intambara yavugaga ko n'ubwo ubwami bw'Ubwongereza bwigaruriye ibi bice mu kinyejana cya 19 byari byarahoze ari ibyayo. Inyungu za politike ni zimwe mu zari ku ruhembe zagendanaga no kuba Argentine yarashakaga gukomeza kubaka igisirikare gikomeye icyubakiye muri Falklands ku ngoma ya Perezida Lieutenant General Leopoldo kuva mu ntangiriro y'umwaka w'1980. Ibirwa bya Falklands bikungahaye kuri peteroli, uburobyi n'ubukerarugendo. Argentine yibwiraga ko nimara kubohoza ibi birwa ubukungu bwayo bwagombaga kuzamuka kuva munsi y'umurongo utukura. Gusa siko byagenze. Argentine intambara siyo yabanje gutekereza nk'umuti w'ikibazo, kuko yagerageje inzira ya diplomasi ngo ibibazo bikemuke mu mahoro. Abongereza bakayifata nk'abikirigita bagasetsa ababareba, ariko babakwena cyane ko batasekaga kubera ko Argentine yabashimishije. Ubwongereza bukimara kwirukana Argentine bwahise butangira gushyiraho ingabo ndetse n'inzego z'ubutasi kuri icyo kirwa, kuko butari bwizeye ko Argentine izatuza ngo ireke kugira akayihayiho ko kwiyumvisha ko barazwe na Esipanye. Abongereza bo baribwiraga bati niyo Esipanye muvuga twayihenuyeho, none ngo yarabaraze. Byageze igihe batangira gukeka ko Argentine nubwo yaba yikina yabagabaho igitero, kabone nubwo cyari kuba ari igitero shuma. Niho byanaganaga nubwo byaje kurangira intambara yashojwe na Argentine bayitsinzwe uruhenu, ariko barabikoze. Intambara yarabaye iranasozwa, ariko abongereza banesha Argentine, bahita banatwara bunyago ingabo n'abaturage basaga 11,000 bagirwa imfungwa z'intambara. Iyi ntambara yamaze igihe gikabakaba hafi amezi 3, ikaba itarigeze ivugwa cyane bitewe nuko bene yabahisemo kuyirwana ubwo yabaga yateje ingaruka zikomeye cyane. Izo zirimo umubano wahise utangira kumera nabi hagati ya Argentine n'Ubwongereza. Nkuko natangiye ngaruka ku mateka ya Argentine mu byamamare muri ruhago birimo Maradona na Lionel Messi, amahari y'intambara ya Falklands hagati ya Argentine n'Ubwongereza yaje kuva no muri politike maze agera no mu mupira w'amaguru mu mikino itandukanye yahuje ibihugu byombi. Mu mateka ibidashobora gusibangana muri ruhago hagati y'aba bombi ni igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1946, nyuma y'imyaka 4 gusa intambara ya Falklands ibaye, aho ibihugu byombi byahuriye mu mukino wa 1/4, maze umukino urangira ari ibitego 2 bya Argentine kuri 1 cy'Abongereza. Gutsindwa ntibyari ikibazo, ahubwo ko ikipe yatsinze indi nicyo cyateje impaka na magingo nayo. Iyi mikino yaberaga muri Mexique. Maradona yafunguye amazamu ku minota 51 atsindira Argentine. Ku minota 55 Gary Lineker arishyura, maze umukino ugeze ku minota 81 Diego Armando Maradona atsinda igitego n'akaboko. Umusifuzi ntiyamenye ibyabaye, yemeza igitego. Kuva icyo gihe ijambo rishya riravuka mu mupira w'amaguru ryiswe Hand of God, cyangwa se ikiganza cy'Imana. Iki kiganza cyaranayitwaye kiyigeza ku mukino wa nyuma batsinzeho Ubudage, igikombe cy'isi gitaha Buenos Aires. Imbaga nyamwinshi y'Abanya-Argentine bishimiye ko batwaye igikombe, ariko intsinzi bari baratangiye kuyishimira muri 1/4, bati twimuye ku banyagitugu batwambuye Falklands.
na n'ubu bamwe iyo tariki batsinzeho Abongereza igeze baba yishimira kuruta uko bishimira itariki batwayeho igikombe batsinze Ubudage, mu buryo bw'amarangamutima, ku buryo n'abavuka uyu munsi batagubwa neza n'ibyabaye muri uyu mukino. Uretse iki gitutu cyazamutse kivuye ku ntambara yari imaze imyaka 4, Argentine ikimara gutsindwa mu gihugu hahise havuka ibice bibiri bitavuga rumwe. Igice cya mbere cyari cy'abashyigikiye ingabo za leta itarabashiye gutsinda urugamba ntibanatinye kubita intwari za Argentine. Gusa imyigaragambyo y'abatarumvaga uburyo ingabo zemeye kuvuga ko zitsinzwe mu minsi mike gutyo nubwo baharaniraga ubusugire bw'igihugu nayo yateje akaga gakomeye. Perezida Lieutenant General Leopoldo Galtieri wayoboraga Argentine muri iyo myaka ni umwe mu bari ku ruhembe ashyirwa mu majwi n'abatarumvaga ko Argentine yakabaye yaremeye kumanika amaboko imbere y'ingabo z'ubwami bw'Ubwongereza. Mu gihe igihugu cya Argentine intambara yarangiraga barimo baryana, Abongereza babishimiraga ko leta yabo ifatanyije n'ingabo yabashije gukomeza guharanira ubusugire bw'igihugu, maze muri manda yakurikiyeho abayobozi bongera kugirirwa icyizere. Mu bayobozi bakuru bamenyekanye cyane bari ku butegetsi kubera iyi ntambara ya Falklands barimo umugabo John Biffen Baron Biffen wari mu nteko ishinga amategeko, ntiwakwibagirwa kandi wari minisitiri w'intebe Margaret Thatcher wanagize uruhare mu kohereza ingabo ikitaraganya ubwo Argentine yinjiraga muri ibyo birwa. Uyu yabaye minisitiri w'intebe kuva mu mwaka wa 1979 mbere gato ho imyaka 3 ku itangira ry'intambara ya Falklands. Kuri uyu mwanya kandi yahamaze imyaka igera kuri 21 kuko yavuyeho umwaka wa 1990. Akaba mugani w'ikinyarwanda ngo zitukwamo nkuru, aba bose barebererwaga n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Abasomye ndetse bakanacengerwa n'amateka y'umugabo nkana bumva neza inkomoko y'insigamugani arigiza nkana. Abongereza babaye nka wa mwana ubuzi ko azi neza ko arusha abandi imbaraga akabakubitira ubusa. Ibi biterwa nuko mu mwaka wa 1989 nyuma y'imyaka 7 Argentine yari imaze itsinzwe ariko ikanyurwa manuma yaje kwegera leta ya Espagne iyisaba ubufasha. Ntibwari ubufasha bwo kongera kubyutsa intambara kuko iyo bagerageje bitwaje ko bahawe Falklands nk'umurage na Espagne bitarangiye neza. Ubu bwari ubufasha bwo kuba Espagne yaho umuhuza mu biganiro hagati yabo n'ubwami bw'Ubwongereza. Ibyari byarananiranye na mbere yo gutsindwa intambara. Nkuko udashobora gutwika inzu ngo uhishe umwotsi, muribuka hejuru ko nababwiye ko intambara batsinzwe uruhenu bayirwanye bucece, maze igihe bakomezaga kubona ko barenganywa n'Abongereza ibyabaye bucece baza kubishyira ku karubanda ubwo baganaga inzira ya diplomasi, nubwo mu gihe cy'intambara nabwo hari ibyo bari barigeje kugerageza. Espagne barwana ntiyari ihari, nubwo nakubwiye ko ku ntango yaje guhara Falklands, gusa niyo yaje kuba umuhuza, umuhura w'ibihugu wabihurije mu nama yabereye i Madrid, aho guverinoma zombi zasohoye itangazo rihuriweho ryemera ko ibirwa bya Falklands bisubira mu maboko y'Abanya-Argentine. Gusa wari umuhango wagereranya na ya mvugo igira iti manavuba barahise, kuko bwakeye ubwami bw'Ubwongereza butitaye ku byabaye i Madrid bwongera gukaza ingamba z'ubwirinzi mu birwa bya Falklands. Ahangaha Argentine yari yamaze no gusohora itangazo yemerejemo itegeko nshinga rishya ryavugaga ko ibirwa bya Falklands bisubiye mu ntara zayo. Gusa ibyo ntibyarambye kuko gusugira kwishyira ukizana n'ubundi mu myaka yakurikiyeho bisa n'ibyabaye kunyuza urushinge mu jisho ry'urushishi. Ibi biterwa nuko n'ubundi Abongereza bari bemeye kurekura ibirwa ariko bashyiramo ingingo ivuga ngo bizakomeza gukora nk'intara yigenga y'Ubwongereza ibarizwa mu mahanga, nubwo Argentine yashoboraga kugirira ibikorwa ikorerayo ariko n'ubundi byari mu buryo butisanzuye. Abazwi baje kumenyekana babaye abahuza ubwo intambara yabaga mu buryo bw'ibanga ryaje kujya hanze ubwo intambara yaganaga ku musozo, barimo Ubusuwisi na Peru. Ubusuwisi bwari ku ruhande rw'Abongereza naho Peru yari ku ruhande rwa Argentine. Aba bashimyeho basanga bikomeye kuruta uko babitekerezaga. Wari umunyamabanga mukuru wa Loni muri icyo gihe cy'intambara Javier Pérez de Cuéllar nawe yaje gushyiramo akaboko ke kari kagamije guhagarika urusaku rw'amasasu, nabyo ntibyakunze maze Abongereza batsinsura burundu akayihayeho ka Argentine kuri Falklands, maze Falklands komeza kuba muri koloni z'Abongereza na magingo aya. Ibi byatumye abaturage batuye ibirwa mu mwaka wa 2013 nabo basubiranamo.
bamwe bavuga ko bifuza kuba abanya-Argentine bakareka kuba intara y'Ubwongereza yigenga ibarizwa mu mahanga. Gusa bitewe n'igihe cyari gitambutse, imbaga nyamwinshi yari ishyigikiye ko Falklands iguma mu maboko y'ubwami bw'Ubwongereza, yanga ko hagira indi ntambara iba muri Falklands, kandi n'ubundi Argentine idateze kuzayitsinda. Muri uyu mwaka binyuze mu nzira yiswe ya demokarasi, mu matora ya referendum batoreye itegeko rivuga ko ibirwa bigomba kubarizwa mu bwami bw'Ubwongereza. Iri tora ntiryagombaga gushimisha abanya-Argentine kuko byashyaga bishyira kongera gutakaza ububasha nabwo butari buhagije. Ni nako byagenze, Argentine yashidutse abatuye Falklands benshi batoreye kuguma kuyoborwa n'Ubwongereza kuruta Argentine. Inzira zongera kubyara amahari gutyo. N'amagingo ya ibi birwa byamenyekanye nka Malvinas mu cyespanyol bigenzurwa n'Ubwongereza. Ibyo birwa byakomeje kuba intara yigenga y'Ubwongereza mu mahanga, Argentine ikuraho amaso kuko yabaye nka kagafi gato gatunga ikinini. Ibirwa bya Falklands bifite ubuyobozi, ariko Ubwongereza bukomeza kugira ijambo kuko ubwo buyobozi buzwi ku izina rya guverinoma y'ibirwa bya Falklands Islands Government cyangwa se FIG mu magambo ahinnye y'ururimi rw'icyongereza, niyo ishinzwe ibijyanye n'imibereho y'ababituyemo. Gusa Ubwongereza nibwo butera umusumari wa nyuma ku myanzuro mpuzamahanga n'iy'ububanyi n'amahanga. Ibihugu byatangiye umubano wabyo w'ububanyi n'amahanga ku wa 15 Ukuboza umwaka wa 1823. Mbereho imyaka 159 ku ntambara ya Falklands, umubano w'ububanyi n'amahanga wabo waje gukomeza kubaho, ariko n'ubundi umwe agahora yikanga undi, by'umwihariko Ubwongereza butekereza ko Argentine itanyuzwe. Kandi na n'ubu iyo wumvise imbamutima z'abanya-Argentine ubumva bagifite akayihayiho, nubwo imbaraga z'ibirwanisho zishobora kuba ari nkeya. Imbaga nyamwinshi y'abatuye Falklands biyumva nk'Abongereza kuruta uko biyumva nk'abanya-Argentine. Abenshi bibaza niba igihugu cya Argentine gishobora kuzongera kubyutsa umutwe cyangwa se cyarakuyeho burundu. Ibyo natwe nibyo dukomeje guhanga amaso ngo turebe aho bizagana mu myaka iri imbere. Ngiye gutegura iki cyegeranyo nifashishije imbuga zirimo Office of the Historian Collection, Latin American Affairs Directorate NSC Records, ndetse n'urwitwa How Stuff Works, utibagiwe na Early Dynastic Periods.